باب 5 فصل 9 فصل 7 فصل 8 woni ko gaynde فصل 9 darsu en fi zakati no yewta en fi hirsugol wa soydi e wañugol wa taami e ñaameteeji gaseteeɗi ñaameede wa sharabi e njarandi haanuɗi e ɗi haana wa fiino e dambugal ngal salasa ma wadda windande tati al maddatul ula windande aranere nden fi zakati no yewta en fi kirse ɗen awalan taarifa o anndingol en ɗum azaka ko kirse kuuni ɗum zabhu ko hirsugol ma yudbahu ko hirsete dammi nayi gerto min al hayawani immorde e mummunteji al mubahi dagiɗi al akulu ñaame ko wona haru e boragol ma yum haru min hoko borete e muɗum wono ngelori ɗin saniyan bayanu ɓangilngol ma yudbahu konko hirsete wo ma yum haru konko borete alganamu dammi ɗin min adda'ani alganamu dammi ɗin min adda'ani immorde ka baali wa ma'azin e ka be'i e wakada kono noon kadi sa'il anwa'i tayri e denda nangal noneji colli ɗin min dajajin immorde e gerto o gayri koye na ɗum tudbahu ɗum ɗo ko hirsete wala toon haru boratake qala llahu taala allah tagi towɗo no daali wa fadaynahum min sottino bi dibihin azimin ay kabshin bimana sakari wal baqaru nayi ɗi yudbahu ko hirsete qawlihi taala inna allaha ya'murukum an tadbahu nde hirsoton baqa a jusu no dagi naharu ha boragol nagge ngen kadi ida ittumande tawno sabata tabiti naharu ha boragol nagge ngen ani nabi ko ƴette annabajo allah sallallahu alih wa sallam li anna allaha sabu no waɗani nagge ngen mawdi en place ji ɗiɗi li tadkiyati ha fi hirsugol nge mawdi idabihin e ina ɗon place hirsugol o mawdi an harim e place boregol wa amma al iblu amma ngelo ɗin fa innaha ɗin tan haru ko boreteɗi wala tudbahu ɗi hirsatake wagat nahara nabiyu sa sallam gum annabajo allah on borike al ibla ngelo bakka e matan himɓe dari ma ɓulatal yadi lisura komba tongamba e koyngal nanal mi mana komba tongiramba kam e koyngal yeesowal nanal ngal sinnama jungo ko koyɗe yeesode jeɗen jungo yeeso jungo nanal ngon ko ɗum koyngal yeeso nanal ngal ɗum ɗon ino haɓɓira ɓoggol salisan taarifu andugol addabhi ko hirsete ko wonnaɗe ko borete kon addabu hirsugol huwa ɗum qatul hulqumi ko taƴugol konondol ngol wal mari e ɗaɗol alwada jayni e joluɗi ɗin ɗiɗi ɗaɗi ɗiɗi jippurɗi ɗin on nahar boragol huwa ɗum to anul ibli ko tufugol ngeloba man fi libbati ha ka buddum mabba wa libbat koyte buddu mawdi ul iladati ko nokkure e ka tufeteɗo min al unubi immorde e dande nde nokkure ka jolketeɗo immorde e dande nde o ɗum mawdi on ko nokkure tasilu minhu nde wawata hewtude e muɗum alatu dabi ala hirsirɗo on tufirɗon ilal qalbi faade ka ɓernde faya mutul hayawan mummunte on mayata wawa e mayude bi suratin heña rabi'a kayfiyatu dabihi mbaɗi no hirsirte wonna haari e eno bororte amma dabu amma siko hirsugol ngol fawo ɗum tutrahu shatu ko wallinirgol dammingel na feragol dey luhamaggal on ko feragol ko firamoggal on firirte wallinirgol damminge ala jindihal aysar beccal nanal ngal mustaqbilatan fewtinalngel alqiblata qibla on mbaɗa idayil alati ɓaawo heɓirgol laɗikin taho addabahi hirsirteki kin alhaddati welki tana wallingol dammingel ma nagge ngel ma gertogal ngal jogo ha moƴƴa ɓawa ƴetta laɗike ya e karu nagol e kaaƴe ma e sibasi mamma e ko nandiri taymo ko yo hirsu ɗum ko yo welnu ha wela sima munte on wallina summa yaqulu zaadu refti hirsu on yo bisimillahi wallahu akbar o yejhisu o hittina e ala dabihati e hoore ko hirsete kon feeɗoto o taƴa fi fawrin heña fi fawrin wahidin e tinnare wootere heña hulquma ha konondol mungol o mari aha e ɗaɗi mum ɗin o waɗa jeyi ha e ɗaɗi mum ɗin ko gootum wa amma naharu amma boragol ngol fawa ɗum an yaƴilal ba'ira ko nde mummunte on babba ngeloba mban e mba haɗɗete mi yadi lusraka koyngal nanal yeesowal kayman hara himba dari summa yato anahu retti tufam nahirahu borotoɗo mba on fi lubbati ka buddum mabba qaylan wiya bisimillahi wallahu akbar o yowasi o jokkidira heña harakata ta'ani memminagol tufugol ngol hatta bimana o jokkidira tufanɗe ɗe heña hatta tusagaru ha ruhu ha wonki mabba on yalta ko ɗum hamba maya te kawli ibnu umar radiallahu anhuma wagad marra bi rajulin tawi mo feƴƴiri gorko anaka naqatahu on no gaari ngeloba mum mbahimo humi balli dabahi fi hirsugol iru atha o wi in mimba wiyaman himba dari anaka himo wallini himba waali fi boragol mba
fi hirsugol makan o wi ba fa immin baqiyaman badaro muqayyadatan hara ko ba jolkanga koyngal nanali yeso wangal sunnata muhammad kun non sunnani la Allah sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan jabun shurut sihhati zakati ko sartiji sellugol ko ɗum hirsugol ngol sartiji mum ni istaratu no sartina e sihhati dabahi fi sellugol ko ɗum woni hirsugol ngol ma yali tipiji wonɗi arde ɗo awalan ara nun ɗum an takuna ko nde laatoto ala to dabi ala hirsi ɗon hadda tan ko welɗo tun hiruddama ko wawɗo hibbude ƴiiƴam le gaali sallah sallam ma ɗum haraddama kala ko hibbi ƴiiƴam wa dukira janta ala e hewre mo ismullah inde allah nde hara e woni kirse fakul ñaamu laysa al azmu yi taw tun hara wona ƴiyal wa zufura e peɗa saniyan attasmiyatu ko wigo bisimillah dani e ɓuula ko nde on tigi wiyata bisimillahi wallahu akbar o bisimillahi ma o wiya bisimillahi faqat pet ɗum kadi no yona e qawlihi taala wala taakulu wata o ñaama mimma lam yudkar kala ko jantaka ismullahi alayhi wa qawlihi sallah sallam ma en haraddama kala ko hibbi ƴiiƴam wa dukira janta ismullahi inde allah nde alayhi hewre mum fakuluhu ha ñaame e laala salisan batul hulquma ko taƴugol kono non ngol tahatal jawzati e ka ley ɗaɗi ma qatti ilmari wondude taƴugol ko ɗum woni ɗaɗi ɗin wal wada jeyni e ɗaɗi ɗin ɗiɗi ndu fof ko gotum fi fawrin wahidin e nder heñare wotere rabian haliyatul mudakki yimɓe hanɓe hirsude ɓe dane kuna ko nde o laatto musliman julɗo aqilan marɗo hakkil baliran hellifaɗo taw sabiyan mas ko pay ko mumayizan taw tun ko sendidirɗo ko boni ko moƴƴilan ni wala basa illa ala an yakuna nde laatto imratan sonnajo koy kadi sonnajo no wawi hirsude aw kitabiyan ma al yahudajo ma an nasarajo li qawli taala wa ta'amu alladina utul kitaba hillul lakum wa fussira ko ɗum woni akhihi no fira ta'amuhum ñameteji maɓɓe ɗi wonde ɓe daba'ihim ko hirse maɓɓe ɗe wona ko ɓe ñamata ko nde ko ɓe hirsata ko khamisan jawabon ɗum in ta'addara si gantinike few dabuhu hirsugol aw naharu ma boragol alhayawani mum mun te on li taraddihi sabu murtugol makko umto fi bi'irin e nder ko loru sabu unagol makko e ko loru aw li shurudihi ma sabu murtugol makko jaza hino dagi tadkiyatuhu hirsirgol mba bi isabatihi sabu tufugol mba tufira mba fi ayi jusuin e kala hunde kala jaɓal min ajisaihi e nder geɓe ɓandu mabba on nda kala ka heɓiri feere tufugol ma cokkugol ma e bima yumhiru tufira konko hibbirte damahu ƴiiƴam muɗum ɗan konko wawata yaltinde ƴiiƴam mum ɗo harana lubagol ligawli sallah sallam wagadu nadda ba'irun tawi mbabba hino uni aw sharada ma himba murti lam yakun tawi laataki mal kam wonde ɗo ɓen ɗo haydun ko ɗum woni pucci faramahu rajulun gorko bo fampori babisamin dagawal fabasahu o nangi ba inna li hadihi bahaim ne laaɗo allah sallah sallam make ɗimo monteji aw baadi awabida ko awabidal wahshi awabida ko murtayɗi ko awadibal wahshi on kulle ɗe murtirta fama faala minha kala ko huwi e majji haada ɗe golle ɗon bimana kala ko murti nde murtande ɗo e majji fafalu bihi huwemba hakada no huwirɗon noon mbaɗo faga saallim e jomiraɓe gande ɓe ɗeɓɓi ɗon anhude ga e muɗum kullama to addarat hande kadi kala ko gantini zaka taw hirsigol mum min halqihi immorde ka dande muɗum aw lubbatihi maka buddum mum ko gasete borede ɗon haɗa no selli ka tufirte kala ka weeɓi kasika ka betti sika ka reedu sika ka ɓaawa fiyo maayi tanbihatun findinale hino ɗo awalan zakatul janin hirsegol boboti hunkon ka reedu zakatu ummuhi ko hirsegol nene makko on fi kala ko ɓuri hewde kon enen fulɓe ɓen en ñamata suutere arabuɓɓen kamɓe ɓe ñama suutere suutere lekki no daggi ko lekki le kadi mi inni ko lekki kadi famke ka suutere ko ƴawna kon ka reedu dan mingel mana genge o yahsunu hino laba akuluhu ñamugol ɗum ay no laba ida tamma si tawi lanni temmude kalɓu tagu mongu wonabata fuɗɗi charuhu leeɓi mum ɗin fagadu so ila an dalika rasulullah sallah sallam goɓ ine laaɗo allah landama e ɗum fagaɗe ma kuluhu ñaame ɗum cheytun si ɗon faala hawko fa inna zakatahu ande dow hirsigol mungol zakatu ummihi ko hirsigol nenum si nena mum hirsama ara kañum kadi hirsama ɗo jarawigol ko yen ƴawno suutere nden hirsande feere kadi saniyan tarku tasmiyati accugol wigol bisimillahi ngol
nisyanan e yejjutugol la yaduru lorrata fi dakate kirse den tawi on tiki yejjutu li adami sabu wasibul mu'akhadati ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam nangitiregol moftene laaɗo ɗen bin nisyani yejjutugol ene nangitirtaki so yejjiti e hadis abu hadis ne laaɗo rufi'a bantanama an ummati al-khata'u fajira wa nisyani yejjutugol wa mustaqrifuhu alay e konko ɓe forsa e hoore mum wali kawɗe sallallahu alaihi wasallam dabihatul muslimi kirse julɗo halalu no dagi dhukira smullahi aw lam yudhkar inde Allah nden jantanoymo ka jantanoka so tawi angal jantegol ngol ko yejjutugol innahu kon indaka so jantike lam yadhkur o jantata ko illa ismallahi sona inde Allah nde ay salisan al mubalaghatu fi intingol fi dhabihi ka kirse hatta qati hata jara fi dhabiha hoore kona hirsede kon isa'atu ɗum ɗon ko bonnugol tewa pas hirsa dan den taƴa few watukal waɗa ñamete ko dhabiha ko hirsa kon ma ha wondude e hoore nden bila karahatin ko alda enegol kadi kono haray waɗɗo ɗum on o bonni rabi an may bonnul law khalafa al mudakki si tawi hirsowo on lundike faljifa nahara o borike ma yudbahu ko hana hirsede aw dabaha ma o hirsi ma yunhar ko hana borede utlat haray ñamete kono ɗum ɗon kadi ma al karahiyati ko wondude e añegol aña khamisan jabun al maridatu ko kol nawnukol wal munkhaniqatu e ɗiɗɗikol wal mawqudatu e luuɓakol wal mutaraddiyatu e unikol won natihatu e ŋatakol wa akilatu sabi won natihatu e jurakol wa akilatu sabi e konko bonoji ɗin ma buutoje ɗen ma donduji ɗin ŋati ñaami ida udrikat tawi tuwoni hewtitama fiha tawino e mum an hayata gurdam mayali mustaqirratan ñiɓuɗam ɓe heete tushabu ruhuha nokku ka wawete yaltinirede ruhu mum on ɓe fi'ili dabhi saabu golle hirsugol lannentina la bi ta'siril maradi hara wona saabu nawnare mum nde woni warude ɗum wa dukki yette on tigui hirsama e tawa ko kirsa ɗen sabimbino yo maayo jagare no dagi akuluha ñamugol ɗum li qawlihi taala illa ma dakkaytum sowna konko hirsu ɗon ay adraktum konko hewtiti ɗon fiha tawano e nder muɗum ar ruhu wa asaktumuhu e yaltinirɗo wonki mum kin bi wasitati tadkiyati hara ko bange hirsugol hara ko bange kirse sadisan jeeda ɓum ɗum ida rafa'a dabihu si hirso on itti yadahu jungo makko ngon qabla inha'i dabhi ko adi gasugol hirsugol ngo hirsa si ko gasi o itta jungo ngo summa aɗa refti o yiltitango baada fatratin ɓaawa dumunne tawilatin juutuɗo haray ɗon gaala ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓe noyila to kalu haɗa ñametake dabiha to ko hirsi kon illa ida kana si wona laato kada tamma gomɗi hari timmino zakata hirsugol ngo fil marratil ula ka laawol aran illa ko ena gotel haɗa hirsande aɗan mere makko nde o adi hirsude nde ta gasino timmude ta men ɗon hino wawa warde woɓɓe goo wisina ɗum haɗa dagatako kono haɗa ko selli kon kañum kadi ko ɗum woni hino ñaame almaddatu saniyatu windande ɗimere nden fi soydi no yewte en fi mbarodi fi waañuko a walan tarif ko andingol en a soydu mbarodi maysaɗo ko konko wañanin hayawani nin modde mummunteji barriyin jordiyankoji mutawahishin e wuulayankoji aw hayawan ma mummunteji ma iyi ndiyankoji mulasimin ñiɓuɗum ɗil bahari ka bahar saniyat hukmuhu ñawre mum nde yubah no dagi assaydu e wañugol li gayri lmuhrim hara wona horminiɗo bi hajjin fi hajji aw umratin ma umra li qawlihi taala fa ida halaltum son taguintinike fastadu wayre sona to annaw kon yukrahuno aña in kana si laatike de mujarradi llahi tawi kona wañirede ko fi beleyɗe ɗum wallaɗe tigi ara ko fi tum min ɓay fellugol no welala hara wona ɗum ɗon sadisan anwa'uhu noneji mum ɗin saydu mbarodi naw'ani ko noneji ɗiɗi saydu baharin ko mbarodi ndin ka ndiyam ko hoɗum kullu ma asha kala ko wawata wurde fil bahri ka bahar min samaki immorde liƴƴi wa gayrihi min al hayawanat immorde mummunteji al bahariya baharuyankeji ko hukmuhu ñawre mum nde annahu ɗum halalum hino dagani lil muhrim harminiɗo horminaniɗo hajjuma umra wa gayri l muhrim e tana horminiɗo walam yukrahu a ñaaka min e makko siwa insanul mayi si wona neɗɗo yankoji ɗin ka ndiyam wa henziru mayi e kose ndiyam o mi mana mummunteji wawɗi ɗin wa neɗɗo hoɗuɗi ɗin ka nder ndiyam ma koseji ɗin ka neɗɗo koseji ɗin ka ndiyam ɗum no naata ɗon noobi ɗin li illati sabu ella masharikatihima
kafudugol majji on fi tasmiyati l insani e inde neɗɗo wawa ɗum muharramul akli ko harmu ɗum ñamugol wal khinziru koseji mum ɗin kadi wawa kadalika ɗin kadi kono noon wa saydul barri e mbarodi ndin ka jorndi wawa ɗum ajinasum ko noneji noneji fayi ba kono dagi min e muɗum ma abaha shar'u ma abahahu shar'u konko sharia on dagin o yumna o hino haɗa ñamegol min e muɗum ma mana'ahu konko sharia on hay rabiya mais a ɓurno dakatu saydi e hirsugol mbarodi ndi dakatu saydil bahari hirsugol mbarodi ndin ka ndiyam mujarradu mawtihi ko telɗugol tummayde mum ndin sima ilan ni ñamete kañ ɓay to la yo haalaju ndoko ko tawata ƴewtetake taske akuluhu ñamugol muɗum wawa tawa ɗum hayyun ko wuuru ɗum fakat pet accugol tun ha maya e kawli sallah sallam o hillat lana dagina nama en maytatani mayɗi harmi ɗiɗi alhuutu liƴƴi ɗin walla heraɓe e kanuji ɗin wamma saydul barri amma mbaron ndin ka jobbi fa innahu ɗum ɗon ida udrika sewtitama hayyan no wuuri o jabara no waɗɗi tadkiyatu hirsugol wala juuɗi dagota ko akuluhu ñamugol ɗum biduni tadkiyatihi ko alda e hirsegol muɗum famike ka si kawli sallah sallam saabu mako ne laaɗo wama sitta kala ko wañirɗaɓe kalbi kabariro mando o wayri mo allami hara wona anndugo wa adrakta hewtitiɗa dakata hirsugol mo fakul ñaam wa ida adraktahu sa hewtitike ɗum mayitan tawi maayi jagano dagi akulu ñamagol mum ida tawaffarata si timmi fihi e mum ton ashurutu taliyati ɗi sartiji wonɗe ardi ɗo ɗum ko ɗi tati awwalan ara non ɗon an yakuna ko nde laatoto as-sa'idu wañi ɗon mimman tajuzu ko jeeyaɗo e on dagiɗo tadkiyatu wañugol mum ka kawni wona laatagol makko musilman julɗo aqilan marɗo hakke mo mayisan sendidirɗo saniyan an yusammi allaha taala nde o innata inde allah nde inda rami sanga fampagol dagawal ngal ma e kural ngal aw irsali jarihi ma cuynugol bariru ndum ma colal wañaygal ngal ɓe kawli sallah sallam ma sitta kala ko wañirɗa ɗi gawsi ka dagawal ma ngal sadakarta jantuɗa ismallah inde allah ndi alayhi horimo fakulɗa wawi ñamude wama sitta kala ko wañirɗa ɗi kalbika bariru ma no gayral mo allah ni harano wona jannaɗo fa adrakta hewtitiɗa zakatuhu hirsugol mum tawi ko kirse ma ɗin wari fakul ɗum ɗon kadi ñaama salisan an takuna ko nde laatoto alatu soydi ala wañirɗon in kanat silaske gayra jarihin hara wona mum munte cuyneteɗo doga mo haddagatan ta ko welɗum tahriful jilda ta wawa tufude ɓurel ngel ta na luubagol in kanat silaske gayra mo haddagatin wona ko weeli kal asa wona weduru ni luubagol ha maya wona jare hayre ni wona o kaaƴe lasper ko waɗete lanso ɗen fiɗen colli ɗin fuuta ñaame konko ñaami ɗum ɗon hana ñaamede illa koye na gotel on tigi tawa sondu ɗum ma yaalɗo hirsam pasir ɗum ɗon ko luubagol ko fumpugol ndu fiɗirgol hayre lasper maaya haray ɗum ɗon no harmi ñaamegol sirsaka ɗum ɗon ko luubagol nanda ton faami ko hunde noon nde tawata buy e meɗen tawata ukkino ko e muɗum feƴƴi fala yasihu sellata akulu ñaamugol ma suida biha kala ko wañiraɗum lenno saabu ɗum ɗon kalma ɓuuri wa iwa ko luuba allahumma illa ida adraka sowona on tigi hewtito fihi e muɗum arruha ruhu fa dukkiya o hirsa wa dalika ɗum le kawlihi sallah sallam ko saabu mako ne laaɗo wagati suyla gomdi hay o landama anil mi irade fi luubago ida asaba bil ardi so tawi woni on tigi ɗum heɓirama saabu ko luuba kon ɓe maki fala takul wata ñaamo fa innahu ɗum ɗo wagi ɗum koko luuba en kana silatke jaari han ko dogay ɗum min kalbin immorde bariru aw basin ma koko wiyete base aw saɓiri ma ko wiyete sadran ɗo fof ko façon mummonteji ɗi arabu ɓen wañirta colle o jabara en waɗɗi an yakuna nde laatomo allah man hara ko janna ɗum te kawli taala saabu ko allah dara koma allamta e kala ko jannuɗo min aljawarihi immorde dogay ɗima mukallibina ɗeltaɗi to allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna aleykum ñaame ko ɗi jogitani on ɗi ƴakkani kene wadkuru jantuɗo ismallahi aleyh wa qawlihi ma ko nelaɗo sallah sallam ma sitta kala ko wañirɗa bi kalbi ka barero ma haramo almo allah ni ko jannaɗo fadkuru jantuɗa ismallah inde allah nde summa kulu refti ñama tambihun findingol hino ɗo alamatul jari mandeji dogayɗi almo allah mi jannaɗɗi ba hasatil kalbi spécialement fi bariru ndu an wiɗu a ko nde noddete fa yujibu ndu noto ta sa wii bariru ndun kaariruyo ndu ara wan yushla fa yanshali ende ndu ittintinte ndu ittintina awlego ende ndu haɗete ndu haɗito woni yusjaru ende ndu ñaɗante fa yasdajiru ndu haɗito ko ndu ñaɗana kon fakturifal insijaru e hino takke ñaɗane gongol fi gayril kalbi e tana bariru kadi ida kayana silatke gayru muknin
wona ko ñiiɓi wona ko deeɗi on faami ka musidɓe julɓe rabian ma bon ɗum allah yusharika ko nde kafidata kalba soyidi bareeru wañendi ɗum gayru hu e ko hinamayru ñaltilaaɓi moɗɗe bareji hedditiɗi par ce que ara annda ko honndi e majji ngati mumum ten kunkum maayi fi imsaki saydi e nder jogitagol wañir ɗum lenno saabu ko woni kanko haray la yadduri o annda man illadi ko honndu e bareeru ndun amsakahu woni ko jogiti ɗon almadkuru ko jantanondu ismallah ala inde allah nden inde irsali sangane ndu cuynete am gayru ka ko wondugo harawna ndun ɗon wadalika ɗum noon de kawli sa sallam ko sabu ma ko ne laaɗ fayin wajatta si a tawima a kalbika wondude e bareeru ma ndun kalban bareeru ko gayraw koynandu ko gad utilata gonɗile maawi fala takul wata ñaam faynaka an la tadiri anda ayyuhuma qatalahu ko honɓe e bareji ɗin ɗiɗi woni ko wari mum mon tew hamisan allah yakulal kalbu ko nde bareeru ndu ñamata min ho e mum mon ton chein hay e hunde hay ko cuynandu sa tawi ndu ƴakkude ɓaawo maayi a tawi ndu ƴakkude ko maayi kon hara ñamatake te ko alayhi salatu sallam illa an yakulal kalba sowona bareeru ndu ñama so ndu ñaami fala takul wata ñaam fa inni min akhafu hara mbiɗo huuli an yakuna nde laatoto innama amsaka ala nafsi haray ko hoore mayru ndu jogitani naafima wallahu allah yaqulu himo dala fakulu ñamele mimma amsakna alaykum ko ɗi jogitani on ko nas faamike tan mbi ha tun findinaleno ɗo ɗiɗi awalan aranum ɗum tan mbi ha tun findinale kam na ɗiɗi de ida gaba sayyidu si woni mbarude ndi wirnike ani sayidi ga e wañowo on o ɗaɓɓiti hatuma wajadahu hefti o tawa yindi bihi tawa hino e makko afaru sahamin batte dagaje wala aha hara batte ala o ahara goɗɗo goo ma ho wondude e battane dagal makko nga jasano dagi akuluhu ñamugol mum ma lam yamdi ma dama yahali alayhi e dow mum actaru ko ɓuri ɓurde min salasi layalin baɗɗe tati ɗi gawli sallah sallam filladi fi on yubiri ko sayda o hewtitiɗo mbarude mum ndi mbaɗa salasin ɓawa balɗe tati e maki kol ñam ma lam yantum ma dama ñolade haray dawa ñamde saniya ida sidal hayawan si woni mummunte on e wañama e summa waqa refti o yani fi mayin e nder ndiyam famata mayi toon la yahillu haray dagota ko akuluhu ñamugol ɗum ɓe anno saabu ɗum noon kadi yakunu gom ndi no laato mata haray ko mayri bi sababil mayi ko saabu ndiyan ɗan no gasi la bi sababil rami wona saabu ko famta kon salisa edan fasola so tawi woni iwi aduwon teral goo ɓorike min nasoydi modde mbarude ndi mi fiilil jaarihi saabu golle mummunte wonɗo raɗade on fa inna haadal adu haray ngal teral ɓuri ngal no laawi hillu dagota ko akuluhu ñamugol ngal lenno saabu haray ngal ɗum dakhilum ko ngal naatungal tahta ɗawlihi e ley koyɗe o ma ko nelaaɗo allah sallah sallama koma ɓottiya kala ko taƴa foti ko huyre foti ko teral kala ko taƴa min hajin immorde e mummunte wuruɗo hara mummunte on hirsaka fo waray konko taƴaɗon mayitum ko jiibi haray ɗum ɗo ñamatake haray musidɓe julɓe janngugol ngol ko nema famugol islam ngol wallahi no weeli a wonay aaden e a wonata bunɗo a wonay hooliɗo wona fillutuɗo piiji ɗin ta wonali aaden jiiɓiɗo haray noon ƴe wadde pos ɗo yiltoɗo rewtoɗen ɗum ɗo kadi musidɓe julɓe wallahu a'la wa a'lam